Pozdrav ljudi, javljam se još jedna epizod od igrica. Znači danas ljudi radimo specijal sa 15 subscribera, a to je horor igrica. Ljudi, ja sam igrao to jedno 2-3 minute, došao sam do noći 2 i ljudi, ja sam se preboje. Znači, prvo nas neko napadne i onda morate samo stiskati i samo tako stiskate. I onda sve, i onda ćete na kraju, vjerojatno ćete preživjeti i onda će vam doći neki čika ili ne znam, neko i ubit će vas. Tako. Koliko vidite sada sve mirno, malo mi tu šteka, ali nema veze, to će mi sve popraviti. Koliko vidite mrake, vidite da sam sve mračno kod mene, tako da bude bolje. Evo, vidite, sad ću se pokazati sebe. Nadam se da me niste vidjeli. Okej. Alright man. Ok ljudi, koliko vidite, evo, igrica za sad uopće nije strašna. Za sad koliko sam vidio, uopće meni nije strašna. Mislim, prva noć, ali kad dođete do druge noći, to je